was pop. As you see, it's your boy KEYZ King. It's your boy KEYZ King with Ivan Smile. So nkuko mubizi, nako nkuko mugiye kujya mubimenya buri munsi. Mugiye kujya munabibona. Tubahaye ikaze kuri MJ Empire. Kuno hano tugiye kujya ducisha ibintu byose. Yose pe. Byose. Filime. Yego. So comedy, biganiro. Yego. Kuvuga ibintu byose bro, kwanariza ibintu byose bigiye gucana kuri iyi channel kugira ngo mukore subscribe munayisharinge mubwire n'abantu bose bazi. Yego. Turakwakiriye kuri MJ Empire. Muranyakiriye. Turakwakiriye. Uranyakiriye. Nanjye uranyakira. Oya nanjye uranyakira. Nakwakira nawe unyakira. Turakiranye. This nigga don't know how to talk with rich people. Ngo wishanye n'umuntu urenze ujye umenya ko wicaranye n'umustar. Uvuga iyi channel. Yego. Iyi channel ibintu tugiye kwikura nago bisanzwe mu minsi iri imbere irabajije abasabi 200. Kizero uragifite. Kizero ndagihora nanjye ariko ngiye baranze. Barakuzi bwana Joka. Rero ikintu nababwira mudushyigikire mukore subscribe nkuko bibabwiye hari content nyinshi zigiye zitandukanye tsaducishaho ndetse n'amapranka muzayabona kandi iyindi content yari yose muzifuza kuri MJ Empire muzajya mutubwira muri comment. No kuvuga ngo hano niho hantu nzerekanira umugore wanjye. Oya. Hano nzerekanira umugore wanjye niho nzacisha video y'ubukwe bwanjye. Ibintu byanjye byose right here bro. Be ready bro. Cause if you don't be ready, we go kira. Ese bureka ngubaza ikibazo njya nibaza kikanyibera kira bisobanuye iki? Uvuga kira. Nicyo bita infinity. Nuvuga ni ikintu kitagihagarara. Infinity work. Mura iragenda ikagera mu myaka izaza. Uvuga ngo nge ibintu mvuga none ntago wahita bisobanukirwa bizasobanurwa abantu bazabisobanukirwa n'abantu bazavuka. Muri turi kandi turi muri generation Z. Ubu sinzi uko bizagenda gusa icyo nababwira abantu babe ready kuri MJ Empire tuzanye imbaraga tuzanye ibintu bishya abastari bose mukunda amatiku n'amatiku tuzatuyacisha n'amatiku ugiye kuba talkative uje wiri kuvuga they call me Mr Talkative right now ugiye kujya witwa Mr Talkative urakoze cyane rero tutarajya kure hari inkuru yaramutse icishikana ku binyamakuru inkuru yego mu binyamakuru abantu bacitse ururondogoro Turahirwa Moses nyiri motion wamenyekanye nka nyiri motion kumva mu bihe byo kwibuka yagize gutya aba akoze ibara akoze ibara akora ibintu bidakorwa bidakwiye umunyarwanda ajya aho ngaho avuga amagambo adakwiye ku muntu none ararengeragera naho avuga kuri his excellent amagambo adakwiye kandi uzi n'ibintu byose byiza ngira ngo yahereye hose ubundi akurikiranye ibiyobyabwenge gusa akurikiranye ibiyobyabwenge gukoresha ibiyobyabwenge ubwo se sura urumogi cyangwa mugo nekereza ko ari nk'urumogi cyangwa mugo kuko nibyo nagiye numva so that word ari amagambo ntabwo yavuga ubundi buri utafashe nk'ikintu gikomeye buriya nicyo kirumutera ariko se ko bwa mbere yisobanuye avuga ngo urumogi ngo bamusanzemo ngo rwamwereye mu Butaliyani bwa mbere bamufata tari umunsi nyine bwa mbere ajya kuburana n'indi ncuro so what I tell you ngira ngo najyaga nambara amasocks ye najyaga nyagura amasocks yarahenda amasocks uramujama arahenda sinzi boxer kuntu yabazigurisha zo muri motion zo wasanga none zigura nka miliyoni ariko nyanambara amasocks yiwe ariko ubu ngubu narahinduye kuko I don't used to go with the shit. People who talk the shit about my country. Abo ngiye nkurana nabo I cannot do the shit bro. Buriya n'imyenda ye nakayambaye ikaba brand ariko nyine that's the shit we stop. Wakamwamamarije wakamurwanyeho. Kasa burani we wamurwanaho. Ndetse ndamurwanaho kandi yaramenyekanye. Ngiye cyo nakora no gukomeza brand yiwe kugira ngo ikomeze yaguke. Ariko nyine ariko aho yakorera ari amakosa nekereza ko wapipe. Wapi gute? Wapi nasubwo gukorana n'umuntu ufite ingenga bitekerezo nk'iri. Ari kuvuga ngo we ikintu kigiye kubaho ubutabera bugiye kumuhanuza we. Okay. Ubwo muri make dutegereze ibizava mu rubanza. Dutegereze no kuvuga ngo ariko dushobora no kujya kubazanira amakuru ku rukiko twakuyazana. Kuko urumva twebwe ikintu kigiye kuba hano hantu. Yego. Amakuru yose mashya mugiye kujya muyasanga hano. Amakuru mashya natarasohoka. Yego. Amakuru mashya yose agisohoka ugashaka kumenya ngo se ibintu byagenze gute ugomba kujya kuri MJ Empire kujya kureba ibyo bintu se tuba twamaze kubivugaho
ya reba nk'umugu bya motion n'abantu batazi ko yagize mu rukiko harimo abantu batabizi bagiye kubimenyera hano urumva mu bimenyeye hano be ready mube tayari mukore subscribe mujye mukurikira amakuru yose sharing ikindi kintu nakubaza Mutesi scovia aherutse mu bihe byatambutse nawuzi naguze Mutesi scovia umunyamakuru ukomeye mu gihugu nawuzi KEYZ cyangwa habayeho kwirengagiza scovia nzi no ex wanjye oya no ex wanjye kandi nawe aba mu ntara yego ngira ngo nitucufugona arondise KEYZ naguze Mutesi scovia Mutesi scovia urabutari kugerageza kwitwara nkawe kuko nawe ejo bundi baramubajije yitwaye gute ejo bundi bagize gutya bamubajije abahanzi bamubajije Kadengo ko Kevin Kade nawe nzi bamubaza yihakanye nyine abahanzi benshi ndumirwa nge abahanzi benshi bakamubaza tuyu nawe uzi ngo reka aba mu Rwanda se aba mu Rwanda kandi umwana umunyamakuru akaba atazi Kevin Kade akaba atazi n'abandi ibaze nyine nge narabyumvise numva mu ntara ubwo nyine biranashoboka ariko bose ngatuye mu ntara bro some people don't know aba star bro ariko nanone we yahise avuga ngo ibintu yimenyera ngo ni bya politike gusa bamubaje perezida w'u Burundi mbona waramuzi bamubaza Kisekedi numva aramuzi ariko sikosa ryo kuba abahanzi bo mu Rwanda batari bakora hit nyine ngo bagere ku rwego rwo kuba bazwi n'igihugu cyose uko ibyo bintu n'umundi bizakorwa n'umuntu umwe urumva nimuka uwo muntu batabazi like I don't know her nawe nawuzi nguko nawe namuzi nese nuko rutazi n'abandi naye I don't know bro naguze Mutesi scovia ahubwo se kunyereka ifoto turebye oya abakumbuga se how can I don't know this uretse gato bro nukuvuga ngo kanye mbabwira no kuvuga ngo nimba uri umuhanzi ukaba utarakora hit wishaka kurakarira abantu ngo nuko batakuzi bibaho cyane ukaba uri umuhanzi ukaba uririmba indirimbo zawe ukaziyumvira cyangwa ukaba unazi kuzwi ariko hari abantu batakuzi uko abantu bose nago bumva ibintu bimwe nago bakunda ibintu bimwe uyu muntu nawe uzi I know her, man. I don't know his scovia, bro. Ntabwo uzi ko yitwa scovia. Nigeze kubona ifoto wari umuzi mukisi. Nigeze kubona ifoto y'ahantu. Yego. Ariko I don't know. Ntabwo nzi ko ari we tu. Ntabwo uzi ko ari scovia. Nzi ko uyu nguyu yitwa inde. Keria. For sure, bro. Ahubwo birantu kubona nawe yitwa ngo Okay, ntacyo ubwo none umumenye ni sawa. Ni umunyamakuru cyane cyane wibanda kuri politiki. Ni kuvuga ngo ikintu cyo kigiye kujya kibaho. Yego. Ibyo bintu byose no kujya tubivugaho tukabyanaliza cause we don't give a fuck they call Mr. Talkative so nuzabona no ndikuvuga ku kintu nuzashaye kwishanutsa nimvuga ku bitandeba nimvuga ku bintu ntabamo nubona ndikuvuga ku mupira nubona ndikuvuga ku bahanzi nubona ndikuvuga ku ki ibyo nje Mr. Talkative najua nje ibintu byose n'ibitandeba ndabivugaho ariko mfa kuba ufite amakuru kuba mfite abantu bari kuri MG shaka guha amakuru ariko kabaha amakuru yizeye kuko nagomba gutambuka amakuru yizeye kwijana nje nago ndi injiji nago ndi ikigoryi vuga ibintu nzi vuga ibintu 100% wizeye ikintu buranza avuga ujye umenya ko nyizi 100% sure 100% bro kandi Mr. Talkative bavuze ngo uzavuga Talkative ariko ubujajwa nibwo wowe used to talk about it ubujajwa no baravuga bande kandi gisimvuga ubujajwa bro you know ngiye no vuga ngo ngiye ikintu ngiye shaka ko kurica no uzajya umfasha yego no vuga ngo ariho abanyamahanga urumva ndashaka ko ninzamvuga icyongereza uzamfasha ugatranslatinga ukabwira abantu batumva icyongereza kuko my English is on another level sure is on another level KEYZ uzi icyongereza I know man what is English is Englishing what is Englishing is how to spell the words how to talk about a she how to make accent good that is Englishing so nukuvuga ngo rero icyo nandi kuvuga umfasha ubwire ba bantu batize bariho kugira ngo nimvuga English you know I used to talk more English because I have many diasporans yego nkurikirwa n'abantu bari hanze so ugomba kubasobanurira rero kandi abantu bari hanze baba bazi icyongereza ubwo ikinyarwanda usanga ari cyo kuvuga uzasobanura abo mu Rwanda ubwo abagukurikira bo hanze bishatse kuvuga ko bo bazaza bagira gute abankurikira bo hanze bazajya babyumva no ufata uzajya ubuhari nawe so my people be ready kandi nimba ushaka kudusupportinga nta kibazo kandi subscribe
Right now we need subscribe, dukeneye share, dukeneye na comment. Comment zanyu, comment zanyu zirakenewe, like zanyu, yego. Ni ukuvuga ngo telefone yanjye urayifite. Okay. Reka nkubaze. KEYZ muri kariyeri yawe mu gihe umaze muri industry, ese waba uyimazemo igihe kingana gute? Industry nyimazemo imyaka 5. Yego. Kuva nka video ya mbere cyo bikoze nakoze nayikoze nko myaka 5 ishize. Mu myaka 5 ishize. Akagene inyuma. Okay. Ya, mu myaka 5 ishize. So, ni ukuvuga ngo rero ubwo ngubwo. It's a guy. This is my car. That's your car? Yeah. No. This one is ushatse kuba ngo ni driver wa. So, urumva nabyo ndi kukubwira. Mbo no kuvuga ngo aha ngaha hari icyo bita schedule. Yego. Icyumweru. Nuvuga ati dufite uburyo tugiye gupanga icyumweru, wa mbere haciye ikiganiro, wa kabiri haciye ikindi kintu, wa gatatu haciye ikindi kintu. Because we don't need you to kwitwa n'irungu. Yeah. Turashaka ngo nimba udafite megatangira uzigure, nimba udafite wifitangira ugure ukwica no igiye kuba trend. MJ Empire. I told you bro. Ubaye babwiye hakiri kare. Ngiye mbaye kandi nyemvugisha ukuri abantu bakabigira joke. People used to abantu bakunda gupinga ariko ikiza nuko urundi babagiye gupinga ibintu bagiye kubona. Yego. Iminsi iri imbere we go key. Icyo narinde kukubaza nyine mu gihe umaze muri industry, mu gihe umaze muri entertainment yo mu Rwanda ni iki kintu wigiyemo? Iki kintu nakigiyemo kabisa nagitojwe no kuba naragiyemo. Ikintu nigiyemo abamo ubugome, ikintu nyine industry can teach you life. What is life? Industry yakwigisha ubuzima. Yego. Yeah. Ikintu nigiyemo kindi nigiyemo to act like a rich because you know how this uko abastari babayeho muri make nahinduye ubuzima kubaho nk'umusitari, kubaho nk'umukire like a star, aho utambutse abantu bakwirukaho you know nkanjye gutya like urabizi ko I'm professional upcoming artist, upcoming cinematic boy. Urumva nukuvuga rero mu minsi iri imbere aho uzanambuka bizajya biba bigoranye. Nk'ubwo sinkunda kugenda cyane kuko nzi ibibazo nateza. Ushobora gutuma imodoka zigongana. Ya ntabwo imodoka zagongana ariko nyine abantu bararangara, ashobora nko kubaho nk'impanuka wenda yindi. So that's why icyo nigiyemo rero urumva nigiyemo ariko nigiyemo n'uburano n'abantu, nigiyemo urukundo. Ya ariko nyine habamo n'ubugome. Ushobora nko kutubwira nk'abantu batatu muri industry cinema ushimira uvuga ati bano bantu ngiye baramfashe kabisa? Ya ngiye nshimira abantu bose man. Yego. Umuntu wese wo mu content creator ndamushimira kuko ama challenge. Hari gihe akora ka video mu nakora trendings and me nkata ntekereza ngomba gukora how can I walk? Ubuto nakora ikintu nanjye gitwika. Ni gute wakora ibintu byawe? Wa interview rakabya wangeze nka umutumirwa. Okay nanjye mbaza. Mbaze kumaza ibibazo byinshi. Nuko dukwiye gusobanura abantu, rega abantu bakwiye kumenya ubuzima tubayemo, ubuzima ubayemo, ubuzima abastari babamo. Rero hari ibintu byinshi baba bibabazaho, ubuzima n'abastari bamwe mushaka kubumenya. Kora subscribe kuri MJ Empire. Ujye kuri Instagram following KEYZ Kings 01. Yego. Ujye kuri TikTok following. Nose uzamenya ubuzima mbayemo gute utamfollowing. Utaza nk'usure ngira umwanya wo gutumira abafana, agutumira ukaza tukicara tugafata agafoto tukanywa agakawa ukitahira. None mutamfollowing uzamenya ute? Muri subscribe hano kuri MJ Empire zambaza ikintu. That's the shame. That's the shame. Yeah. So nanjye rero nawe nakubaza nta kibazo. Nawe rega abantu bazagomba. Oya barabizi hano ni babwire. Yego. Hano tujya ducishaho ikiganiro ndagira ngo babwire muri iki kiganiro ibizajya bicamo, babwire n'izindi gahunda zihari zose, gahunda zose kabisa bazimenye. Ya no kuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze hano tuzatumira abastari bagiye batandukanye batuganirize zimwe muri challenge bahura nazo mu kazi kabo, batuganirize ibyo baba baduteganyiriza imbere, batuganirize ubuzima bwabo busanzwe, how his or her real life ibintu bihagaze. Ako icyongereza cyo wajya wivugira ikinyarwanda nibyo byiza kuko icyongereza cyo ndumva. Urumva ari muce. Kubwira. Ariko buriya baravuga ngo wiga rutuwanga. They don't talk like that, man. Bavuga bate? They used to talk like niggas, bro. Like niggas. Naga abantu bose ari ngombwa ngo bavuge nk'abaniga. So nari gusobanura abantu ibintu tuzaducisha hano. Icyo ni kimwe mu bice cyangwa ni kimwe mu bigize ibiganiro tuzaza tubagezaho, tuza hano tuba updating
njye na KEYZ tu updating amakuru ari gutrendinga muri showbiz. Why now ndi kwitwa Mr. Talkative. Najua. Njye najua nako cyangwa Mr. Talkative. Niko KEYZ najua bukaretse. Kabegaretse. Okay, njye na Mr. Talkative tubagezaho rero amakuru yose yizewe kandi tuyabagezeho mu bambere. Rero ikintu tubasaba no kudushyigikira mugakora subscribe. Turabashimiye. So as you know my people, mbere yuko ndikumva uri gushimira nkaho urangije nagira mbabwire murabizi ko content zo ni nyinshi nagwa wagira irungu, you know I'm artist bro. Aha, urakoze cyane. You know nimuzatungurwe nimubona ndi gukubita freestyle, nimubona nshize ikirimbo hano kuri MJ Empire. Gihe cyo nshaka no kumukura subscribe mukana sharing. Ahubwo se mbere yo kuducika waduhaye freestyle. Mbere yuko bacika ntabwo ndi gucika uko sinibye. Hano turimo turaganira yego. Okay, ngaho dukubita freestyle dusampling kubyo uzagenda udu. What's going on my people? Hey, Nita KEYZ, King Joker. I'm here to set you free, baby. Come on, let you see. Umunsi wambonye ti, let's go. For feel free. Hano mwe twahiga, tega amatwi wumve ibi. Ese ni nkande ushaka guhangana nanjye. Let's go. Zira gukande, tujye kivuga ngo cenge. Ninjye prasoka sawa, ni nka Uganda muri sama. Nakuze ziniga zima abantu ubwo mbona bazagara. Nobody, fuck body. Ninjye King Mkagari, we got our things, don't worry. Nakoze bakiga nasari. Bro, you know bro, I can rap from morning till next day, bro. Sure. Yeah. Cyakoze reka ngubwize. Bo nukuvuga ngo ano ndashaka gushaka n'ikindi kiganiro cya who's better than me. Yego. Ngahangana n'abantu basani ngo bita umuntu wese wumva ko ari umustar, ari umuhanzi, wumva ushoboye, ushona KEYZ aramucalenjinga. You gotta be ready. Be ready, uzaze turebe. You gotta be ready because you are not ready for me. Yeah. Yego kabisa. Aho ni fresh. So comedy, filime, ibiganiro, indirimbo, show, amapranka, byose kabisa right here. Right here. Mukore subscribe. Murakoze cyane rero kudukurikira. Ibiganiro byo rwose iki kirajyaho n'ikindi kiri bugeho. Uyu munsi murabona show after show after show kandi ni umunsi ku munsi anarimwe muzabura content. Musamariya meze neza nakora usigaje na mukageretse nako mugatwikiri mukageretse ngo mukageretse. So rero KEYZ ndumva ari ibyo ngibyo. Iyi ni introduction, turi kubaha ikaze kuri channel. Yasingombwa na mukanya rya ikindi kiganiro kuko na mukanya rwose mube tayari turakubita ikiganiro cy'umuriro. Iki ngiki kigiye kwita kijyaho right now. Ukikibona utukanda subscribe kuko turahita tugukubita ikindi kiganiro cy'umuriro kabisa. Be ready. Nimba tell your mama, tell your sister, tell your brother, tell your uncle, tell everyone to subscribe bro. Yego. Kuko ari igihe ntabwo byiza wabyigumana utabwiye umuryango. Oya wundi ubonye ahantu hari ibyiza mu muco nyarwanda ugomba kubisangira n'abandi ukabibasangiza. That's it. Yeah, thank you so much kudukurikira. Mwakoze cyane.